ihangane. Mwebwe si kumushingarisha ngo murakora cyangwa uratashye ku igare ryawe umugabo wawe nawe mu kanya umurarasa kumusangayo. Ndapfuye we. none si iba ariko se nzane telefoni basi kajya kuyiza umva reka ngende. Mama umugore ahantu hose ngiye arankurikirana, ahantu hose ngiye akankurikirana. ninde sakubwiye ko ndimo ndacuruza? Ninde kubwiye ko ndi gucuruza? Kumva imbere genda kumva imbere. Mugabonye. Mana we shamubo mu nzu nziza. Ukuri hangana. Ariko se mwana wa none yaba ari umuzimu wakohereje ariya mafaranga wabyitwara mute? Ariko si uyu mugore ni icyo ashaka kunyereka koko? Ariko si bibi urimo ni ibiki? Ibyo ugiye kunyereka mu cyumba cy'abana ni ibiki koko? Uretse mwereke. Oya buretse urebe. Urabona ko nta kindi kintu ufite cyo gukora koko? Karenge ko hari isaha dore nibyo yampaye ngo nze kuza kureba do. Okay. Ariko uriya muhungu si wawundi wambwiraga ngo ashaka kukwica? Dore ni wa muhungu ahubwo ubuse bihuriye hehe n'ibi ngibi koko? Nabicanye uruharwa. Nyine dore uyu ni wa muhungu nakubwiraga wabibonye ndebera. Ariko ndebera ko uriya muntu ni umuzimu. Abo bantu kwica babigize babaje cyane niyo mpamvu. Ndebera koko. Ngaho. Nabicanye uruharwa reba. Anko, uyu muswira ijoro ko mbona nta kintu ari buzane. Nanjye nagiye gucika intege kabisa. Waruze n'ikindi? Akabyere gatangiye kumfata abana. Reka tube tugiye kuryama. oya ntabwo ujya kuryama ba se nicyo cyatuzanye twebwe two amaboko hejuru amuswaho yagiye imbere yawe tere intambwe uribeshya gatoya ubwo bwisunda mumenagura tere intambwe gira vuba yagiye imbere yagiye hirya gira vuba genda aho ngaho guma aho ngaho shyira amaboko hejuru ku mutwe gira vuba uzanye iki nahindanye ubutumwa bwawe hindukira pfukama
uri he uri he Uri hariya. he mubatere icyo kuzana birago kiravuga amutinga ugiye naguhigiye abo none uyu no wanyuma uyu no musi wanyuma ntambe bikiruhira kabirisha shirandi ntambe bikiruhira kabiri wa mugozi ureba twatwateguye no ngo zirikimbwa uribeshye gato cyane ibyo birahita birangirira aha ngaha ubundi rindi ugutuma mbasha hambira kabisa muhambire muhambire Komsko. Mbwira. Yego. Ibyo umva ngiye kugufata ndakwica urubozo ariko nusubiza neza ibibazo ndi bukubaze urabugira amahirwe yo gupfa neza. Uri kumva neza? Yego. Ujana inshuro zingahe? Ngewe se Wowe nyine. N'ubwa mbere. Ibyo nabyo ni byiza uraza kwimbwira neza kuko igihe cyo kukubaza ntabwo cyari cyagera. Ubise nabikubwiye? Urabibona? Okay. Umva, uraza kwicuza icyatumye wowe uvuka. Iki wowe urambuza ibitutsi gusa. Nakubwiye ngo ndose inzozi mbi. Urose ibikize. Umva ibintu ntabwo bimeze neza. Ndose inzozi mbi. Urose iki? Ibikize. Uri kwa muhungu dukorana. Uriya muhungu dukorana ndose ngo bamufasha abantu baramukubita noneho ngo abandi bamugose bari kumuseka bamujomba bamujya gute nawe agenda gutya nshigukiye hejuru mbona ariho ndi nk'ukuri mbona nabuze ikintu no kuntu namutabara Ufite telefone ukamuhamagara ukumva ko yitaba. Uriya muhungu yaba ari mu bibazo kuko mana yanjye. Wifashe. Harya ubundi ujya ukabya inzozi? Usanzwe nzi kabya pe. Uyu mwana yaba ari mu bibazo koko. Kandi sazi. Ifi ni ibiki? Ngumi. None ndumva byose twarabibonye. Ibyo birumvikana gisigaye no kugabana ibyo twumvikanye.
twayiteye imirwe kabisa hasigaye rwa ruganda kuri rwa ruganda rero twitonde kabisa bitaza kuzana mwirabo. Okay, nta kibazo. Sigisigaye no kumenya niba abantu bose ushaka kutuvangira twarabisha. Bari ikintu cye kintangaza cyane kweli. None se aho twishe bose ntiwari uhari ntitwa turi kumwe. Ahubwo mbwira wa muhungu wahambwa ari muzima bitebye. Hahambwe ko. Akujya nawe urabizi ko twabisha. Tegeko ryawe rega bari ukuri. Nawe saba mwajyanye bo bite. Bose narabisha. Ni sawa nawe. Tumva saho. Kigabo cyari gize hatari. Ntabwo twagabana imitungo. Ntabwo twagira gute ubusari he. Cash turi nazo. Ari kwigabana na shitani. Ariko si ubugingo uko ibi binini. Turashaka kumenya umuntu wagutumye. Mvango. Mureke dushakane tumujyana. Hari igihe wasanga hari umuntu utumvise ntiwamenye. N'igihe wasanga n'umugore wawe atarasinzira. Telefone gusona ni yande. Niyo kigo ki. Reba neza arayifite. Sindari ndikumva gusa. Sumugengano yari yatsinze. Urabizi ariko mufata ariko ntumuvugishe tubanze tumenye uwo ari we. Iki kutavuza se? Tansubiza sibembaza. Urabizi uriya mungu ashobora kuba ari mu bibazo kuko ukuntu afashe telefone n'ukuntu anyitabye ntanavuge. Uriya mungu ari mu bibazo. Kuki? Urabizi mugabo wa hari akantu gatoya ngiye guhindura. Ndabona harimo ibyo ngiye guhindura. Nabibonye pe. Ariko mbere ya byose we banze kurimo simukadi ya telefone. Ariko ntugire icyo ukora utaramenya uko byagenze. Uzi ikindi kubera ko iyi simukadi ibirimo kanze mpega rekanyisimye. Urabizi nuko ari nijoro. Ndakwinginze mbabarira hari ahantu ngiye kujya. Hari ibyo ngiye gukemura. Muri saa munani nijoro? Yego nyine ndagiye. None baguhotora se? Bande se ntawe. Reka ngende. Kamubwire shaka. Unoneyo isaha yo kubazwa irageze. Kandi ndagusaba kutwara neza. Uri kumva? Uri kumva muswe? Mwihorere ndamwumvisha. Umubwire shaka. Ubu ndakwifitiye neza nta wundi muntu ushobora kukunkura mu maboko. Nutasubiza neza uko mbishaka urumva uburibwe buruta ubwo ngubwo. Uri kumva? So dukorana nande?
ndakubaza ukorera nde? ntawe Urikorera? cyane rwose ndikorera. Niko sha. Ubundi ukorana nande? Umva nkubaze, ninde muntu waragutuma kuzi wanjye buri gihe? Ntawe. Urikorera? cyane ndikorera. Urabeshya. Umuntu witwa Kade aracyariho cyangwa ntakiriho? Umva babwire mwabagabo gusa ibintu muri kumbaza yewe ntabyo nzi. Ntabyo uzi? Yego. Na n'ubu ntabwo urabimenya? Na n'ubu ntabwo urabimenya? Subiza. Ntabyo nzi. Ariko mwabagabo muzi ko ibi bintu muri gukora bitemewe. Ntabwo byemewe rwose. Ntabwo byemewe. Uri kumvira umuginga ngo ntabwo byemewe. None se kwinjira iwanjye ukinjira mu byumba byanyu ukavogera ukakora ibyo ushaka byose nibyo byemewe? Urumva ari byo byemewe? Nibyo byemewe? Nibyo byemewe? Mvanko. Umuginga reka tuba tumunditse. Cyangwa se reka tumwice. Ubundi twamufasha. Rero nkubwira akantu. Muzima bawe ibihe byiza n'ibibi, habaho igihe wishimye cyangwa ubabara, gusa ikibi ni ukuba intandaro y'ibibi. Muzima bawe ibihe byiza n'ibibi, habaho igihe wishimye cyangwa ubabara, gusa ikibi ni ukuba